жатқан Nooruz менен кутту болсун ырым дедим. Nooruz майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Nooruz майрам бул майрам. Nooruz майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Nooruz майрам бул майрам. Nooruz менен жер ойгонот, жер жүзүндө эл ойгонот эй. Эл ичинде эр ойгонот, эр төшүндө ыр ойгонот. Көкүрөктүң эзип келген, кыз төшүндө сыр ойгонот. Nooruz майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Nooruz майрам бул майрам. Nooruz майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Nooruz майрам бул майрам. Nooruz менен жаз башталат, ак сүйүүгө сөз ташталат эй. Куттуу болсун махаббатым, аман болсун асыл башым. Кыргыз элим көптөн күткөн, келе берсин ушул жазым. Nooruz майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Nooruz майрам бул майрам. Nooruz майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Nooruz майрам бул майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Nooruz майрам бул майрам. Nooruz майрам бул майрам. Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve lakibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain. Amma ba'da, assalamu aleykum rahmetullahi berekatuhu. Hurmatlı cemaat, 18 bin alamda yaratgan Allah Teala'ga hamd sanalar çeksiz maktalar olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizge durutları jana salavatlarınız olsun. Jana bardıq ellerge Allah Teala'nın жақсылықтары, rahmatları, bereketleri olsun. Hurmatlı cemaatına bugün Allah subhanahu taala dua kılgıla, dualarınızı kabul kılam degen söz, biz dua kılın söz gerek. Kolunuzlar jaysanızlar, kolunuzlarda. Allah subhanahu taala bizge bu dünyada da kıyamet gününde de жақсылықтарын nasip kılsın. Dozak azabından Allah subhanahu taala da saklasın. Bilip bilme getirgen günahlarınızı Allah Teala mağfiret kılsın. Şu bardıq işlerimizge Allah Teala'm iyilik versin, densoluklarımız versin, jalpı elimizge tinçlik, tokçuluk, molçuluk zamanda ata kılsın Allah Teala'm. Nooruz'u şu ынтымақчылықтың, тоқчылықтың жылы olsun. Şu Nooruz'u tinç aman ötkörüp olayla. Жақшы manayda. 9-yıl, şu жақшы жылдардан болsun, şu toqçuluk, molçuluk жылдардан болsun Nooruz'umuz. Бүгінгі өтіп жатқан үш шат елінің Nooruz майрамы шул Ақжолтой тынчылық болған, баракалы, шул жақшы Nooruz жылдардан болсын. Шул жалпылы Кыргыз еліне тынчылық, ынтымақтық қалайым. Шул біздің Қараузулы жамаатына дағы şu Nooruz'da жақсы ийгиликтерди қалайым. Шул ынтымақта болайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Калайык калкалың журт. Ушу жалпы келген жаңы жылдык Nooruz'убуз кут болсун. Жалпы элге тынчтыктын, молчулуктун жылы болсун, достуктун жылы болсун, тынчтык болсун, бардыгыбыз заманыбыз тынч болсун. Эл аман болсун, жер аман болсун, баары тынч болсун.
Жалпы жамаат келиңиздер, bir kol çap koyboydu. Mayramdык маанай менен мааракени баштайлы. Оқ жері жүзі, оқ бүт алам, ұрмат сыйдың көзін çalған. Құтты болсын, бүгінгі Наурыз байрам. Gel Nauruz, molçuluktu mingize gel, жоқчулуктун түбүнөн күйгүсө кел. Бүт аламды меримиңе жылытып, адамдарды адамға сүйгісі кел. О қалайық қалың жұрт, о матың келді, бақыт құт. Қайырлам қары жасыңа, қалымды сөзімдік. Қылымдар келген айтылып, қырғыздың қымбат атылық. Илгертен қырғыз елімде, Наурыз майрам уланып, еліміз толқып, қуанып. Наурызды жылда күтөбүз, салт сананы улантып. Қалайық келді ағылып, құт береке жадырып. Келіңіздер замандаш, жамандықты таштайлы, жақшылықты баштайлы. Ассаламу алейкум, Ақсамай, алтын апалар, ақ қалпақ қырғыз аталар, алыс жақындан келген қадірлі бізден өкілдер, қонақтар, айымдар, мырзалар. Барыңыздар бүгінгі Қырғыз Республикасының 2019 жылдың 21 март Наурыз майрамына қарата салтқа толғын санжыралы Наурызым атты салтанатқа қош келіңіздер! Анымесе, урматтуу коноктор, барыңыздарға майрамдык маанай каалайбыз. Азыр сиздердин алдыңыздарга үрдесте тартуу алайлы. Андан кийин бүгүнкү мааракебизди салттуу түрдө улантып кетмекчибиз. Азыр Жошолу айыл өкмөтүнө караштуу Маданий үйүнөн келген биздин кадырлуу конокторубуздун жашнакай жүрөгүнөн чыккан үрдестелерине назар салабыз. Кабыл алыңыздар, биздин чыгармачыл инсандар. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Ассаламу алейкум, қалай қалқым. Уюткулуу улуу жұртым, арбаңыздар. Муну ошентип күндөр жылып, айга алмашып, айлар жылып, жылга жетип, Кыргыз элинин жыл ажыратуу Наурыз майрамынын алдында кайрадан сиздер менен жолугушуп олтурабыз. Андықтан ардақтуу аталар, ажарлуу апалар, ағайыны жеңелер, майрамыңыздар менен. Наурыз майрамы ийгиликтин, токчулуктун, жыргалчылыктын, жакшылыктын жылы болсун. Жалпыңыздарга майрамдык маанай каалайбыз. Жаша Наурuz келе бергин бар болгун, намыс болгун жашкарыга ар болгун, актык салып адамдардын дилине, аппак жааган таңкы таза кар болгун, жамандыкты жанга жакын жолотпой, жакшылыкка жандай көргөн жар болгун. Кылымдардан кылымга өтүп келген, сыраратылган куржундай көчүп келген, бир учур бул тарыхтан өчүп келсе, көктөм бүчүр кайрадан өнүп келген. Наурыз майрам кут болсун, кыдырып келген жергеме, пулпуруп чыгып өңүнө, куттук айтат элине. Жаз келди, Наурузду эл тосо келди, жаз келди, майрам шаңы кошо келди, даңазалап Наурузду ырчакындар коолтуп, созолонтуп, созо берсин. Майсыга тилегөндүрүп, тамырын терең көмдүрүп, умайыны күбөлүп, кайнатылат сүмөлүк. Аралап жүрүп ар элди,
Hazır geldi cergeme, kucak çayıp kubantıp, kubat verdin denege. Tanıtıyoruz gelip biz bir tane daha. Çocuklu ala gelir kırmız kalkıma. Hurmat menen tosu alıp mayramdaylıcı. Bütmez vakit külkü şartıp bersin kalkıma. Bütmez vakit külkü şartıp bersin kalkıma. Gel Noruz, gel Noruz, gelsin bizge bul Noruz. Tokçuluktun cılı ol, cırlap buna oynayız. Gel Noruz, gel Noruz, gelsin bizge bul Noruz. Tokçuluktun cılı ol, cırlap buna oynayız. Noruz menen jer oygonup güller açılar. Damlar sezim suyu oymadı. Жылжаңырып Норuz менен жерге көк чыгат. Жылжаңырып Noruz menen жерге көк чыгар. Gel Noruz, gel Noruz, gelsin bizge bul Noruz. Tokçuluktun cılı ol, cırlap buna oynayız. Gel Noruz, gel Noruz, gelsin bizge bul Noruz. Tokçuluktun cılı ol, cırlap buna oynayız. Çarşıdan Nорuz Gelip dizgi canıma. Tokçuluktu ana gelip kırmız kalkıma. Hurmat menen tosu alıp mayramdaylıcı. Bütmez vakit külkü şartıp bersin kalkıma. Bütmez vakit külkü şartıp bersin kalkıma. Gel Noruz, gel Noruz, gelsin bizge bul Noruz. Tokçuluktun cılı ol, cırlap buna oynayız. Gel Noruz, gel Noruz, gelsin bizge bul Noruz. Tokçuluktun cılı ol, cırlap buna oynayız. Эч нерсени укпай атам. Бул ырданын кийин бир нерсе болуш керек эле, туурабы? Мен деле тура берейин, чакырып бир нерсе кыласыздар. Эми урматтуу коноктор, бул жерде ресторандагыдай акустика жок. Акустика деген баягы сөздөр баары жакшы дана жетпей калышы мүмкүн. Сүйлөгөн сөздүн, музыканын баары асманга учуп кетет. Ошондуктан аны эске алып, колча дем берип, бул жерге таланттуулар чыкканда сиздердин демиңиздер менен кызыйт. Эми урматтуу коноктор, дагы бир жолу көңүлдүү күнүңүздөр менен баарыңыздарга жарык маанай каалайлы дагы официалдуу түрдө, расмий түрдө бүгүнкү салтанатыбызды ачык деп жарыялаш үчүн мен бул жака Жошолу айыл өкмөтүнүн башчысы урматтуу Абдрахманов Турат Абдрахманович агайыбызды чакырам. Келиңиз, кол чап тосуп алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу калай калкым, аталар, энелер, карындаштар жана коноктор. Калай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын 2019 жылдын номер 47 буйругунун негизинде 21 март Норuz элдик майрамын майрамдоо боюнча салтанатты ачык деп жарыялайм. Урматтуу Жошолу айыл өкмөтүнүн тургундары жана коноктор, сиздерди Жошолу айыл өкмөтүнүн аппаратынан атынан жана өзүмдүн атыман келе жаткан Норuz жаздын, эмгектин, биримдиктин майрамы менен куттуктайм. Өзүңүздөргө маалым болгондой, эзелтеден бери ата бабаларыбыз Норuz майрамын чоң үмүт, жакшы тилек, ачык маанай менен тосуп келишкен. Бири-бирине жакшылык, ийгилик, бакыт таалай каалашкан. Бүгүнкү күндө Норuz майрамы келечекке болгон үмүттү арттырып, ар бирибиздин коомубузду, өлкөбүздү жаңыланууга, тазаланууга үндөп турат. Норuz жаңы башаттардын башталышы. Анткени жазда өрүкзар гүлү менен кошо
жаңы үміт тілектер бүшір алат. Ылайым эле бұл күндүн урматына ар кимдин жүрөгүнө жакшылыктын үрөөнү ачылсын. Ушул жыл касиеттүү Алай жергесинде, анын ичинде Жошолу аймагында бейпилдик, тынчтык нурун чачып, элибизде токчулук, молчулук, бакубат жашоо болсун. Ноорuz амандыктын жана жаңылануунун майрамы. Сиздерди Ноорuz майрамыңыздар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, бакыт талай жана бейпил жашоо каалаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Баракелде Турат Абдрахманович агабыз болду. Мына ушундай жакшы калуу тилегиңиз менен ачып берип отурасыз. Чоң рахмат. Кийинки өкүлүбүздү дагы сөз кезегинде микрофонго чакырабыз. Кыргыз Республикасынын Алай райондук администрациянын башчысы урматтуу Замир Саревич Молдокулов агайыбызды чакырабыз. Келиңиз. Кол чаап тосуп алыңыз, урматтуу коноктор. Саламатсыздарбы, урматтуу ак калпак аталар, агалар, ак элечек кийген энелер, эжелер, инилер, карындаштар. Мына бүгүнкү Ноорuz майрамыңыздар менен Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын атынан, өзүмдүн атыман, райондо иштеп аткан бүт мекеме ишканалардын атынан сиздерди чын дилибизден куттуктап коюуга уруксат этесиздер. Мусулманчылыкта бул Ноорuz майрамы кыргыз айтат ушу жазда жерде ушундай кичинекей тоң калбай жерге ушу жан кирип көк чыкканда ушу Ноорuz майрамы майрамдайт деп. Мына азыр жогоруда айтып кетти. Ноорuz майрамы бул биздин ушу жазга келатканда ушу жерге көк чыккандай элге кыймыл береткен, элге дем береткен. Ар бирибиз ушу жаз келгенде жаз жарыш дегендей баардыгыбыз жерге иштеп, ар кимибиз эгин эгип, баардыгыбыз ушу бир жылдык өзүбүздүн аракетибизди көрүп өткөнбүз. Мына урматтуу Жошол айылынын тургундары, мен бүгүн мына жерге келип, Ноорuzга сиздердин ушундай даярдыгыңыздарды көрүп, аябай кубанып отурам. Биринчи кезекте адам баласынын өзүнүн ниетине карата Кудайым береткен эт. Биз бүт баардыгыбыз ниетибиз түз болсо, баардыгыбыз бирибизге болгон көз карашыбыз түз болсо, Кудай ар дайым бизге берет. Бир жолу мындай ак элечек энелерибизди, ак жоолук эжелерибизди көрүп, бул биздин мамлекетибиздин астыга жылып аткан өнүгүүбүз, биздин бирибизге болгон баардык мамилебиз. Ар дайым ушундай башыбыздан ак калпак ак элекчек түшпөй, майрамдап, мамлекетибиз үчүн жакшынакай кызмат кылып, өнүгүүнүн алдында кызмат кыла берели. Быйылкы келген жылыбыз ак жолтой жыл болсун, мамлекетибиз өнүксүн, өссүн. Президентибиз Сооронбай Шарипович аймактарды өнүктүрүү жылы деп мына жарыялап, экинчи жылды берип атат. Биз дагы мамлекеттик кызматкерлер бүт ушу аймактарды өнүктүрүүгө көңүлүбүздү буруп, ушу кичинекей мектептен, бакчадан баштап шартын түзүү, элдерге ушунакай чарбаны көтөрүүгө, айыл чарбаларына жакшынакай шарттарды түзүп берүүчү бүт болгон аракетибизди жумшап атабыз. А сиздерге дагы мына айыл жергесинде биз бүт бардыгыңыздарга ушу эмгекчил болууга, ар дайым аракетчил болууга үндөп кетебиз. Өзү жакырчылыкты жоюунун негизгиси бул эмгек кылуу. Ошон үчүн ар дайым эмгектин үстүндө болуңуздар. Эмгек кылыш үчүн ар дайым ден соолугуңуздар болсун. Ар дайым иш үстүндө болуңуздар. Дагы бир жолу урматтуу айыл тургундары, Ноорuz майрамында сиздерге жакшылыкты, ден соолукту, үй бүлөлүк бакытты, ар дайым ушундай тойдун үстүндө, күлкүдө, ар дайым ушундай майрамда болушуңуздарды биз тилектешпиз, каалайбыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен бар болуңуздар. Ар дайым ушундай жакшылыктын үстүнө жолугуп жүрө берели. Рахмат. Замир Саревич болду. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым бар болуңуздар. Мен алайлыкмын деген коноктор азыр кол чабат, анан жок, алайлык эмес, мен эртең көчүп кетем дегендер чаппай эле койсун. Алайлыкмын дегендер барбы? Адам кол чапкан сайын көңүлү көтөрүлөт экен туугандар. Ошондуктан
Менде bir мүмкүнчүлүк болуп атат, кызматымдан пайдаланайын. Алайдын уулу, Жошолунун уулу, Үшчаттын уулу болгонум үчүн сыймыктанам. Ошондуктан мен сиздерге Абдырахман Маматалиев агабыздын Алайга барып келсек деген чыгармасын тартуулайын дагы. Андан кийин сапар аздууланып кетели. Барыңыздарга жагымдуу маанай каалайбыз, кабыл алып коюңуздар. Чогуу ырдайлы. Алайга барып келсек. Алыстан келген конокторду ушул ыр аркылуу чакырамын Алайга. Arzular asman teri Agil bir joylop жүрөт At ötküz dairaların Arkarlar boylop жүрөt Kar ketpes askalarda Kay berem oynop жүрөt Kar ketpes askalarda Çalı tokoylarım aralap basıp gelsen Asmanga tiyip turgan ayılga jatıp gelsen Jolup tuğandarga sagınычты жазып gelsen Aksakal karıyalar alardın başka Arnamız tutuşak Alaydın saltı başka Arslanday jigitleri Hiç kaçan kaytpay tarka Ay tüstü perileri Almaş kısasıl zatka Binde bir sonun oybar Bozat meni alıp ayga çençeteliçi Ak bulut meni alıp düğününü gezeliçi Arılıp tazalıktı alamga sebeliçi Ana Bravo, bravo, bravo! Hocam, burası! Ulu toy üçte bedem, ular benim ular Şankıldak üstüden aylanıp bürküt uçar Akbanır çokuların Hamakto sırdulara Ağustan kızların Aradayım korkup durar Mende bir sonun uybar Yaşıl cayladı boz uygu jatalıçı Kökşü bir güldür konap Çer жазып kaytalıçı Mende bir sonun oybar Alayga barıp gelsek Akkayın arçaları Asmanga tiyip turgan ayılga jatıp gelsek Jolup tuğandarga
Қол чағып қоябыз. Өзіңіздер қол чағып қойыңыздар. Азаматсыздар! Урматтуу коноктору, маанайлар кандай? Патриоттук сезим ойгонду бираз? Азаматсыздар, патриот болгон жакшы. Мен бул жака дагы 2 өкүлүбүз бар. Андан кийин очоктун чегине барабыз. Аксакалдарыбыз Куран окуйт, сүмөлөк ачып, андан кийин жалпы көргөзмө куралдарын, көргөзмө тамактардын баарын көрүп чыгабыз. Азыр бул жака чакырам айылдык кеңештин депутаты урматтуу Шамшиев Кабыл агабызды чакырам. Келип коюңуз. Ассаламу алейкум, урматтуу элим, алыс жууктан келген туугандар. Баарыңыздарды ушу Норуз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ушу жыл молчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Элим ынтымак бололу, бар бололу, бай бололу, баарыңыздарды да бир жолу Норуз майрамыңыздар менен куттуктайм. Браво! Мына ушундай кыска нуска сонун куттуктоодо кабыл агабызга чоң рахмат. Кийинки чакыра турган коногубуз айылдык кеңештин депутаты, Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Дегеле айта турган болсом, ушул бүгүнкү өтүп жаткан мааракенин автору деп айтсам болот. Мажит агабыздын салымы өтө чоң. Иманахунов Мажит агабызды чакырам, ол чалдар мете соңуздар. Рахмат, ассаламу алейкум. Бүгүнкү майрамдын катышуучулары, алыстан жакындан келген коноктор, куш келипсиздер дейбиз. Эми мен айтабыз, ушу Норуз майрамыбыз жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Дайым ушу бүгүнкүдөй жүзүңүздөрдө жылмаюу, бүгүнкүдөй кунак күндөр дайым коштоп жүрсүн. Эми мына ошол иш-чараны өткөзүп аткан 3 жат айылына ыраазычылык айтабыз. Мына 10 күндөн бери күнү түнү эмгек кылдыңыздар. Эмгегиңиздерге ыраазычылык айтабыз. Бирок эмгегиңиздер текке кетпеди деп айтам мен. Себеби мына ушу ата-бабалардан калган, унутта калган каада салт, улуттук аш тамак баарын ушу үйүңүздөрдөн небере чеберелериңиздин көзүнчө ушул даярданып, ушу тамактарды даярдап, каада салттарды даярдап, ушул ат жабдыгына чейин даярдап аракет кылдыңыздар. Ушуну көргөн уул кыздарыңыздар, небере чеберелериңиздердин есинде калды. Миң уккандан бир көргөн артык дегендей, сиздер өзүңүздөрдүн колуңуздар менен аракет кылып жасап көргөздүңүздөр. Институттан жогорку тарбия бердиңиздер деп эсептейм мен сиздерге. Рахмат, ушу эмгегиңиздер дайым акыбетти кайтат деп ойлойм. Ушул жаштарга, келечек муундарга берген ийгилигиңиздер деп ойлойм. Ушу муундарга берген эмгегиңиздер ушу балдардан, жаштардан кайтат деп ойлойм мен. Рахмат. Кол чабуулар болсун! Свет иштеп атат. Сынап атат окшойт. Абдымажит ага, сынап атат микрофон сизде. Мында туура түшүнүш керек. Азыр мындай болот. Аксакалды чакырардын алдында мен комиссиялардын мүчөсү менен тааныштырып коеюн, калыстар тобу менен. Урматтуу коноктор, кулак салып турасыздар. Финанс экономика бөлүмүнүн башчысы, комиссия курамынын төрайымы Эрмекбаева Бактыгүл эжебиз. Кол чабуулар. Калыстар тобу менен тааныштырабыз. Экономист статисти, комиссиянын катчысы Бурулкан Болушова эжебиз. Айылдык кеңештин депутаты Бактыбек Сабаев агабыз. Айылдык кеңештин депутаты, Аксакалдар кеңешинин төрагасы Абдимажит Иманахунов. Музыкалык мектептин мугалими Нургүл Токтогулова эжебиз. Коммунизм айылынын тургуну Каныбек Кубат уулу. Турганбаев атындагы орто мектептин мугалими Карамат Пазылова эжебиз. Баракелде калыстар тобу менен тааныштырдык. Калыстарга калыстыкты каалайбыз.
коррупциядан алыстыкты каалайбыз. Ошондуктан ушул келген конкурсанттардын өнөрүн жакшы калыстык менен баалап чечимиңизди чыгарып берет деген ишеничтебиз. Азыр мен бул жакка чакырамын урматтуу Суранбай Аксакалыбызды. Суранбай Аксакалыбыз батасын берет. Андан кийин жалпы биздин өкүлдөр менен Казандын жанына барып, сүмөлөгүбүздү ошол жерден Куран окуп ачып, анан кыдырууну баштайбыз. Азыр эки ооз кабыл эле айтасыздар, о менде бата берип коесуз. Урматтуу коноктор. Kelgen mehmanlar. Кийиңиз, чепкенди кийиңиз. Бул ак чепкен жакшылыктарда кийилет. Ошондуктан үстүңүздөн түшпөсүн. Мынакей жашы 100гө келип калган улуу атамекендик согуштун ардагери Суранбай атабыз бүгүнкү мына 2019-жылы биздин маңдайыбызда турат. Бул өтө чоң сыймык. Атабыздын каалоо тилеги жана батасы болот. Баарыңыздар кулак салыңыздар. Xudo, Auzubillahiminash-shaytonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Xudo, shuncha elga kelganingga Xudoga shukr. Xudoy, biringga emas, baringga Xudoy tileğingni bersin. Gen solungardı versin, bala chaqagan nomrun versin. Oy uyuңөрдүн içi mundan da köp bolup baş bolsun. Dışı mal bolsun. Eger jamandyk görбөгүлө, biz görgöndü görбөгүлө boldu. Rahmat. Amin. Xudo, Xudo dağıldık, Allah'dan surayız, Xudoy tileğimiz versin. Тилегибизди берсин. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Дагы да көп жашаңыз. Ыраазычылык билдирели. Азыр биз төрдү көздөй басабыз. Аны менен жүрүңүздөр, биздин айылдын имамы Дамылачыбыз коштоп төрдү көздөй басабыз. Урматтуу Замир Сариевич, жүрүңүздөр. Жер жарылып, чөп чыгып буйрса, сүмөлөктөр жасалып. Жок, азыр сүмөлөк ашылбайт. Сүмөлөк күн жатыр. Ana çanlı kırak. Nasıl? Tülde taktar var lan. Hem okçaklık da. Çok öyle. O hayırga varız. Ne şerge akir kana ki? Mına. O mu şergeler indi? Akir kana bunda. Çay Hulya. Bırak ulan. Ben böyle tuttum. Ulan Ama gir gel. Nereye gel bakan her yaşlar. Kur'an okan erge. Kırgız'dan dinmesi benim işkisi var ya. Oturma şimdi. Oku. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi vel mu'minun. Kullun amanna billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi. La nufariqu bayna ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم اغفر لي وللصالحين والجميع والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وانزل البركات وخذ الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب شokulgan Kur'an-ı Kerim'in son cami ötbetken kelme koy Müslüman mümin arvahların nurlarına Cenab-ı Sürderde kolcayı oturganların ata oturmada sonlular kayna kaydıların nurlarına bağışladık rahmet. Parmaktan biri kadar koy. Ben tuttuğum da biraz hazır olsun. Çok kalası kapı var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Elinizde tokçuluk olsun ha. Rahatsız günlerden olsun. Birden aralaştırıp böyle aksakallarından tileklerini ettirip aksakallarından tileklerini aralaştırıp buna bir araştırıp koyun kadar sağ olsun. Hoş geldin. Oy! Yaxşılar. Çıkan yigitler. Xuda. Usul. Yemenin. Sümölöktün. Gay Çasakan gay tileğin erdi versin. Avdaltay valsın dersi olun arı versin. Bana sakanın ömrün versin. Tekele zamandı kurur. Birin emez benim. Yüzden aşkılacak. Allahu akbar. Bana aralaştır. Ya bismillahirrahmanirrahim. Galpe tuğanlar buna sümölöktü buzu atağız. Uşul sümölök eli yurtuğuzga nasip kılsın. Akjoltoy sümölök bolsun. Dost suygan aksakallardan bardığı yaşlar. Bardığı eli yurtuğu zaman bolsun. Aytkanımız gelsin. Akjoltoy olsun, yakşılık bolsun. Sümölöktür. Çönökoy salgan yok. Bayanda batmaz sonra yenilizden de salgan. Usul için eliniz olsun, doktorluk olsun, imandılık olsun. Yasakan sümülük. Bismillahirrahmanirrahim. 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 O sevgiyle çönökoyla vur severmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Vali. Tileyin. Yapmaz kılarım. Akjoltoy sümölök. Şu bağırızga den sağlık versin. Allah Teala ervanda kıslar Allah Teala sakta. Toppan daşkana özgü bölüm nasip kılsın. Şular. Vardınızlar, ostinizler. Ya kızlar baktırıyor. Bunlar caş bollar, polni ostigiler. Gelgile bollar. Sün. Kandarsın casım yok. Gelgile. Hani araştırma kemer bir grup başlıyor. Kim var? Kim mi? Ular kazandı ortadan çıkarız ki bir şey yapasın. Ordunda cepte. Hazır delen geçemiz. Ananı salafa mencap oğla gemaştır da. Ah, son oldu. Şey kaçtı şey ne? Şey kaçtı? Bastıydım son. Şeyin. Son oldu. Son oldu. Bizde boldu. O değil. Cipsi özüzele.
Kuş gelişleri. O da önce de kompozisiyamız var, eşkin olsun da Caylo. Kaça tür? 200. Ha? 200. Kan nemesin caz koyuyorsun orada 1 2 3 4 5 Var. Spisagı var. Kamisa hesap et abi. Spisagı var. Kamisa hesap et. Bunu senden cızda senin aşkına da. Bardığında kan tamağına nasıl? Kan tamağı. Ben gördüğümde bu özüzlük eken. Bir yerde şundan görüp attım, ben bilinçlikti görüp kalıp bilinçliktin tamağı öptü. Kızlar bu yavuklar başkandı. Kaşık apke koyduk. Kaşık apke koyduk. Yere onun içine kaşık çok koyduk. Cihat kaşık varlar gittiğin. Rahmat kızlar. Kardayım şuna oturuyoruz lan. Bayram varmayan daha bir oldu. Rahmat. Rahmat. Konuklar, cana coşanlıklar var mı? Gemlerden ostimizde. Biraz yerik işte olup ketmez hurmat konuklar. Bu jakta bizden ökülderimiz, ökülderimiz, Bozidolu bizden ayırlarının kol öndörçülüklerin, jasagan tamakların görüp, özlerinin bağısın berep alыстар тобу менен биргеликте көрүп атат. Ал эми конокторубуздан да агылып келүүдө ошол сунак көрүп бүткөндөн кийин биз композиция ар бир жамаат даярдаган өздөрүнүн шоуларын силерге көрсөтүп берет. Ага чейин илет жеринде жашаган инсандарга Абдан таасирдүү алтын таңба менен жазылган Максат Кулуев Көкшө алтындын жөнөп алам деген чыгармасын аткарып турайбыз деп кабыл алып коелу. Чогуу Юрбан Rahmat, aymanlar gelgenizler. Şunda yaşlılığı görgüler. Canım alam sen çomuydun hayal jokka barge Hayal apaganda jatak bir havarmalıkke Çoğ atandın korocayın çöp baskandır belçede Çaldın sögün bir ağartıp çarıtamın çabuk gel Hayda baba ana baba curtuma Kız eli yerden benimle göçmene olma. bir canı Güzelim kırdağım Tungurmaday tumuk gezim tölüldüm kurmuştan Çoğu
Avuzun da hemen aşağıdan aldım. Kutup kapatlar şunları var. Göz yorgan nasıl kursun? Başlar kovarsın. Bilen yetiyorsun. Bana çakamırım. Aklımda oldu. Öte baklar. Kımızdan içinde. Geniş buna tamamen bir kımız bu sen ne kılarsın? Çetesi büccet kancı. Otur kadar ha. Çomatanlar Cuktaş Havay Kırgızlar. Abdülkarim gördün mü? Alma bir şey. Nasıl? Noğruz mele. Bismillahirrahmanirrahim. Büyükler kadar güzel. Hep gelmeyin de olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kambal bağla. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz acaylı. Çöker. O nerede oturmuşum? Postek düştü. Tağın hoşlara gelsin. Siz de ne yiyorsun? Alın. Bir keseden kımız böyle turgana kesin. Aldı. Ilışkı lazım geldi. Amin. Üyleriniz yaşlılığa, toylarga tügülsün. Akjolta yiyor. Özün oynaman bolgula. Bana çıkan ben kınç bal bulayım. Vallahi rahmat bu değergeçilik ayavay. Sen şu Noğruz'u jakşı o ötkesine ıtmakta olayla. Bana sen angası çok. Hoş diyorsun da. Tüt sen o sibeli tüt oldu. Gelingizler, kımız içingizler, avvas deyingizler. Şey tek ama kurşunda bir de kalsın.
Qanday? Bundan salib tur. Seyit so'z bundan salib tur. Yanını. Yine prav. Yine prav. Yanında turacağım. Var mı oğlumuzlar? Siber var. Bizde unutturma, Kırgızlık var dedi. Var mı oğlumuzlar? Yakışıklı önümüzde Türk'e. Haykanımız yok. Cıgaççıları cıgaçtın neme gerek akıllı atışat. Kaka soğuk atışat. Qandayla ötüngüzler? Kırgızdım biz emeleri, tavakları. Yeniden tabi kalın bilenler Bilgeri şu göğlerli faydalanıcılar da. Katar bayrağı. Koy boşuna ne olur? Koyunda bayrağı. Elimizde bayrağı. Şansı canasını Geçirsin. Ver akşamı. Ya soğuk vergiler dursun. Biraz tayar oldu. Biraz tayar oldu. Daha kim geldi? Daha kim geldi? Gelin.